Kasat Lantas Polres Badung AKP Aan Saputra sengitan ulian pelaku trek-trekan bengkung sing dadi orain. Apo buin Satlantas Polres Badung selesai patrol disubani nangkep anak bajang-bajang pelaku trek-trekan di Jalan Gatot Subroto Barat nganti arah Kerobokan Kuta Utara. AKP Aan ngaku lakar nindak tegas yen enu ada anak bajang-bajang enyenan je ento asal tepukine trek-trekan lakar ketangkep. Pelaku lakar keproses secara hukum. Motorne masih lakar ketahan paling kesep 2 bulan. Apo buin motorne kemodif tusing sesuai ajak standar pabrikan. Meimboh sing mesurat-surat. Pelaku trek-trekan mule selesai kasat kisit tongosne. Di kengkene di kawasan Badung, Denpasar ajak jalan bypass. Prediksene pelaku ngelah mata-mata ajak grup WhatsApp anggo beraksi. Ulah pelaku ene anak berbahaya gati. Sing je pelaku dogen menkene lepetan anak pengendara elen bisa jadi korban. Pelaku trek-trekan masih pas situasi PPKM. Entu mekade polisine selesai ngadang patrol lalu lintas, utamane ane di lokasi selesai anggone tongos trek-trekan. Tim Bali Express ngelaporang.